Cerahkan tingkap. Yes. Nado pena sang yang surya tanpa daya riantukan nosah pakayunani de sang Prabu ocem tade wedana ni dunitan pendah waluyannya suryane kaku bantuk gulem rem-rem tanpa teje swabawani de ganci tiada muasarare nenten jeswe nangakna ne mangkin jeg sagetan ide sang Prabu dalam watu renggong ledang ngeruntuhang pengandika pamane daging pengandikan ide sang Prabu uduh ne ke paman paro pengabeh manire ajak paman mak kejang bawa senira padi jani melahang pesan ban paman madingehang sapeluir pamunyin manirone arep tekening paman apang waro sarang sami subut tiling ban paman madingahang sapeluir pamunyin manire side lantas pedas nawang paman ajak makejang sanira yaning ane dadi jalaran buat bingung osah saja kena manirune ya madingakan orada jati ane dadi jalaran sing adolen yin paman sawireh gelas subuh madingehang ado buat kepir-kepiran ordene ane padingehang manire idadang yang setada nyomongang raga ane
ane sing dadi kekenah ban manire sing adolean paman ada buat pidadab ide dangyang adi setatu nigdig tangkah nyomongang padewekan nyapa aku kadiriring bah dewa ratu jeg setadeu dodangyang nigdig tangkah miangkan teken padewekan sakti ririh mawi sisa Kocap peras warga len tekene ngendo sing adu unuk kekenah ban gelah dangyang ngastu paku ngaku-ngaku nawan taen ye ke swarga lintang telap nanging sastra mabino-bino lantas dadi kutun buku makejang tatuo-tatuo daging-daging agamone suba ketatasang oleh hidup ngardi osa kayon mami tuahan tu lantas ane dadi jalaran mapuaru adi jegosah kenah maniru ngenehang buat pidabdab dang yang ngastu pakai totonan nang pinakan ane jani gelah ngidih tekeneng paman ajak makajang nang tegara paman pada ngenehang ngajak makejang kena bat madaya jani tegarang paman ane jani mikir ajak makejang kengken abad dia jani kengken ane jani ban madayu paman sahaban man Gusti pade matur bakti inggih wau mandeg daging penganikan ide Sang Prabu sekadia sapunika ne mangke nyawis pepatih idone pelapan penyawisnya ne ratu tadong jaga daging penyawis pepatih idune singgih ratu make tedung jagat baliangan palungguh iratu uran
titiang matur mangkin daging mamitang lugre aratu ne mangkin purun titiang jagi matur rengangan palungguh iratu sat nasikin segara nanging keampurayang boyo wenten memanah sekadi sesenggake ngentungang uyah ring segarune nenten wenten kadiasa punika ratu Yana sang saya maring ida anak lingsir yan pradene palungguh iratu nenten punika percaya rengido dangyang astupake titiang ngaturang yaning kepinih kangkat yaning dados ne mangkin titiang nunasang mangkin titiang jagi mapaungu ngaturang ring linggih iratu niki wenten layo nanging ngampuraya ngaratu yen pradene nenten manut ring pekayunan ratu niki wenten puniki dayo sane kelintang singit pisana ratu ledang ratu miragiang ne mangkin titiang jagi ngaturang ring angan palungguh iratu mangde palungguh iratu ledang mamirengang aratu Cerahkan tingkap. Yes.